Untuk acara bernikah kami serahkan kepada panitia. فجعله نسبا وسهرا وكان ربك كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الذي نسى له الإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده والبشرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، فيا أيها الهادرون رحمكم الله، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقول يحتدي المحتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فإن تكرهوا شيئا الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد عادي نصف العبادة. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, dan seluruh perangkatnya yang hadir. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat dari Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Lamsari beserta Ibu Fatmi, wabil khusus kedua calon mempelai yang berbahagia Ananda Syamsul Arifin dan Iis, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syamsul Arifin dengan Iis Dayanti, semoga berkumpulnya kita pada pagi menjelang siang hari ini selalu ada dalam naungan rahmat, ridha dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat berserta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada baginda Nabi termulia, yakni Nabi akhir zaman, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup seluruh nabi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mengajak kehadirin semuanya, mari kita sama-sama untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh yang diperintahkannya dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Insyaallah dengan sababiah takwa kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin semuanya yang saya hormati,
Mari kita awali acara akad nikah ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya selaku petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan telah menerima berkas persyaratan nikah dari kedua calon mempelai, baik persyaratan nikah dari Syamsul Arifin dari Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, maupun berkas persyaratan nikah dari Iis Dayanti dari Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah berkas persyaratan nikah dari kedua calon mempelai dianggap lengkap sehingga acara bisa dilaksanakan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya beritahukan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama adanya calon mempelai pria. Di sini tercatat namanya Syamsul Arifin bin Lamri. Betul. Rukun nikah yang kedua adanya calon mempelai wanita. Di sini tercatat namanya Iis Dayanti binti Kusmanto. Betul. Rukun nikah yang ketiga adanya wali. Di sini wali nasab muzbir, ayah kandung, tercatat namanya Bapak Kusmanto bin Haji Unus. Betul. Rukun nikah yang keempat adanya sahiden yang tercatat di administratif di sini, yaitu yang pertama Al Mukarram Bapak Kiai ada kata-katanya? Kadang apa sih? Nanti aja Kang, nanti aja. Itu ijab kabul, ijab penyerahan dari wali ataupun wakil wali, kabul penerimaan oleh calon mempelai pria. Alhamdulillah rukun nikah sudah lengkap, tinggal ijab kabul. Namun sebelum ijab kabul, saya selaku petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maleber berpesan kepada Syamsul Arifin, jadilah suami yang soleh, yang berusaha terus membahagiakan istri, bahagiakan istrimu dunia akhirat, nafkahi istrimu dari jalan yang halal, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Perintahkan istri keturunanmu untuk melaksanakan salat yang 5 waktu dan bersabar dalam melaksanakannya. Jangan takut masalah rezeki, sebab rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak rezeki itu datang kepada Ananda Syamsul Arifin, itu pasti bakal datang kepada Syamsul Arifin. Yang penting Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bakal memudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap Syamsul Arifin? Insyaallah kalau Ananda Syamsul Arifin bisa melaksanakannya, sakinah, mawadah, warahmah bakal tercapai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kepada Iis Dayanti, saya juga selaku petugas pencatat nikah berpesan, jadilah istri yang solehah. Ciri istri yang solehah itu ada 3. Salah satunya taat patuh kepada suami. Nomor 1 kan suami, karena surgamu ada di suami. Kalau Ananda Iis Dayanti bisa taat patuh kepada suami, kelak di yaumul kiamah bakal mempermudah masuk ke dalam surganya Allah bagi kedua orang tua. Sayang kepada orang tua. Kalau sayang kepada orang tua, aplikasikan dengan cara taat patuh kepada suami. Jadilah istri yang qanaah, yang menerima dan merasa cukup atas pemberian suami. Besar kecilnya pemberian suami, nafkah dari suami, itu hakikatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus Anda syukuri. Siap? Insyaallah kalau Anda Iis Dayanti bisa melaksanakannya, baiti jannati bakal tergapai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya turut mendoakan semoga ijab kabul yang sebentar lagi akan dilaksanakan sah berdasarkan kedua saksi, sah di pandangan Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah akan nikah semoga Ananda Syamsul Arifin dan Iis Dayanti bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarganya selalu ada dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
tujuan rumah tangga, yaitu salah satunya mempunyai keturunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada anak-anak berdua keturunan yang soleh dan soleha, yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, bisa mengangkat derajat orang tuanya, yakni mempunyai anak yang maslahat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga dengan pernikahan Syamsul Arifin dengan Isdayanti khususnya, umumnya kita semua diakui umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita semua digolongkan kepada golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق عقل قال هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya silakan kepada Iis Dayanti. Pak, abdi wahyuan bade ditikah kupang beget anu namanya Syamsul Arifin kalayan ridho dikasihan mas kawin perhiasan emas 10 gram sinaran hartos 1 juta rupiah ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Undangan. Langsung coba dulu. Langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون نكهك وسوسك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تشريح بإحسان. Syamsul Arifin bin Lamri saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak bapak yang namanya Isdayanti dengan mas kawin 10 mas gram serta uang 1 juta dan mas dan seperangkat sholat dibayar tunai. Dimohon nikah dan kawinnya Isdayanti binti Bapak Kusnokto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Syamsul Arifin bin Lamri Yanti dengan mas kawin 10 gram emas
dan 1 juta uang serta perangkat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Isdayanti binti Bapak dengan Ini langsung aja di sini biar nggak usah itu dulu. Jadi dipegang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Samsul Arifin bin Lamri, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung Bapak yang bernama Isdayanti dengan mas kawin 10 gram emas serta uang 1 juta dan alat perangkat sholat dibayar tunai. saya terima nikah dan kawin kepada Isdayanti putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut tadi dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyatin. حمدا نائبين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم والعادل سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا ورضا عن أصحاب الرضا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أن تمدنا لحصول مقصودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما بين الشمس وألف بينهما كما ألفت بين آدم والحوة وألف بينهما كما ألفت بين يوسف اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد وسيدي خديجة قبر برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لكما يا الله بارك الله لكما يا الله اكسر ما لكما يا الله اكسر ما لكما يا الله اكسر أولادكما يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما مباركا ومنفعة ومصلحة بدار الدنيا إلى الدار الآخرة اللهم سلم أولادنا وسلم زوجاتنا وسلم آبائنا وسلم أمهاتنا وسلم جماعاتنا وسلم قرباتنا وسلم أستاذنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سمسول وخصوصية جميع الحاضرين في هذا المجلس وأصولهم وفروعهم وهدايتهم وعنايتهم وسلامتهم نسألك الإجابة يا الله نسألك الإجابة يا الله والبركة والكرامة والشفاعة والسلامة بإذن الله اللهم اجعل طول عمرهم وشيء أجسادهم وقوي أجسادهم ونور قلوبهم وأحسن خلقهم ووسع أرزاقهم اللهم اجعل أهل العلم وأهل العبادة وأهل الصدقة اللهم اجعل أهل قراءة القرآن والحديث والحفظ اللهم اجعل لطاعة الله ولرسوله ولعبيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي وعافهم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نختم ببركة أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Istriku yang cantik jelita saya serahkan yang beras ya. Saya serahkan Mas kawin mas kawin yang dalam hidup kubur tadi tadi diucapkan. diucapkan. Silakan diterima. Silakan diterima. Diterima nih. Diterima. Saya terima Saya terima mas kawin mas kawin dari AA. dari AA. Insya Allah Insya Allah akan dimanfaatkan. akan dimanfaatkan. Dan nanti malam saya siap. Saya siap. Siap enggak? Saya siap Saya siap jadi makmum jadi salat tahajud bersama AA. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahwa Ta'ala memberkahi rumah tangga kita. umat Amin. Cium tangan. Yes, dicium. Cium tangan. Resah dah resah. Yes, dah resah. Tansul. Keningnya mau dicium juga enggak? Jangan. Nanti aja. Rahasia ya. Nanti Kang Haji Patut. Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah buku nikah sudah ada di tangan. Tak tukain Kang Haji Patut. Apa yang masih tak rumah gitu. Yuk lihat sini ah. Tangannya. Sekarang mau udah asal tangannya. Yuk tangannya siap. 1, 2. Boleh pelukan. Dengan agar mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Lagi tahan. Maka selamat menikmati.